நீ அவளுக்கு ஏதாவது சிக்னல் கொடுக்குறியா? சிக்னலா? யாருக்கு? அதோ சிட்டிக்கு நடுவில் மாலை தூக்கிட்டானுங்க. என்ன பண்ண போறானுங்களோ? காட்டி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் இருக்குல்ல, அவங்களோட இனிமேல் எனக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது. அதனால நீங்க போனை வச்சிருக்கீங்க. സുന്ദരി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ കാർത്തിക്കിന് തിരിച്ചടികൾ തുടങ്ങുന്നു. തന്ത്രങ്ങൾക്കുമേൽ തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇവൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ ദൈവം സുന്ദരിയെ വൈദേഹിക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കും. സുന്ദരി ഇന്ന് രാത്രി 7 മണിക്ക്.